ماسه شاشالی برفکی و بطیبتی جه اف ناکوکین و داویه چتنا بین جهپی و ای پارتی دابنیان جیب گشتی سر نقاشن گریدای یک نمزتی کل برانبری اردوغان پراوسته یان جیده صلاتا نوکه برای عبدالله آتیک سروکی رخصتنا جهپی الدیار بکری بطیبتی جیدید گلمده با برای عبدالله گلک سپاس کوین گلمده نجاری هل بجارتند نوا و روشا گلب زحمت دا کو در باز و پشتی ارتج و در باز بونا 20 روزا چه تی پیش بینی کرن یعنی حتی نوکه اف ماسه شاشالی دی وکو خوب حزب مینه یا جی ارتش ایدیده المجارین سیاسی جیب ده بطیبتی جی ماسه شاشالی بله yani Serokê me Kemal Kılıçdaroğlu bi her qaydê bi her şeklê bi hem tijekirina xwe û hem ana muhalefet partisine yani ji iktidarê şûn de Partiya Mezin Emin ji ber wî di dilê me tenê dinad di dilê xwe daye vî partiyê û vî partîliyê CHP'liye di dilê gişa de di dilê partîliyê me gişa de em genel başkanê xwe em dixwazin em bikin cumhurbaşkanê û bi heqî jî heqî wî ye hem partî olarak em Partiya Mezin Emin û hem jî bi zanetî û bi donanimî û bi tijebûnî jî em bi genel başkanê xwe re em pê emînin were ew ê ji milletê Tirkiyeyê re giş ji milletê Kurmanc re heta umuda duhelê derva derê dorê me umuda insana biye li Türkiye biye Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam. Barış Abdullah hin veket CHP'yi hin gel hindine ku yek kes u taybatici yek namzat heba hin jid bejin ku haqqi me veka Kemal Kılıçdaroğlu taybatici ev kesatiye بسر حکومت دهاتی ترکیه بس ماسه شاشالی یک دنگل سر مجاری چونکی این مرا لکشنر یعنی اشکر دجاتی کریه قبول نکه یدی چوانه yani dve de şeş heb yani lider lideri runiştine yani parti lideri ve masi runiştine yani yek insan umut nakin yani Meral Akşener ji bejena yani çünkü üçağa bejena gerek masi rabe İnca kiş masi rabe ya baverin yani evki xwe serveta xwe ev giş masê bêle ew here ji ber wî em bawer nakin yani tip partîkî ji wî masê rabe û yekîtiya wan yeke em viya zanin tiştê tê goyê me Meral Xanım jî û genel başkanê dinê jî gişî jî em umut kin em dibên kî adayê wan genel başkanê me Kemal Kılıçdaroğlu ye yani ji ber em dibên Kemal Kılıçdaroğlu ye em dibên heqê wî ye yani insanek yani ev ya ji bona Tirkiye jî û ji bona Avrupayê jî û ji bona derê dorê me yani İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya ji döyle dervara jî umut kî pirmezine çünkü genel başkanê me sosyal demokrat e yani bas nuke yet rozî da rozîkirina Meral Akşenerê û İYİ Partî yet nava masaya şaşaliyê de yani sibe CHP de hewl bide Akşenerê rozî bike ku ew jî dengî Kılıçdaroğlu devser taybetî jî nemzet bûna wî ji bo serokkomartiyê eger got ne yani diş masayê bête dûrxistin İYİ Partî dibine 5 alî ana wiya em üçağa vê derê li Amedê xeber bidim ev ya yanlış e ama gava din jî me got yani kî ji vî partiyê rabe ew ê xwe biqedîne îca em umut kin yani em mesela İYİ Partiyê em buan re jî diyalogê de ne em buan radibin rû dinên falan yani evan insana jî dibên yani Kemal Kılıçdaroğlu heta do belkî tişkî çatlak ses hebû ew hebû
اما دوی سون دنمه ده yani edbem yekiti de altını masada çe biye. Ama çe ne be? Rabe valla evyaji yani takdir avane. Yani takdir millete. Millet artık ki sar mesela artaj az bujun barız Abdullah. Landırmış bir ke. Sar mesela artaj ev depremi. Hatta çırra da karigeril ser prosesi siyasi davbariya halbjartına. Devabke opozisyon dijber هستر ببل برانبری آگ پارتی و مهپی یانجی دی آگ پارتی مثلا دپرمی و ارتش جبوی خوب کار بینه ارداد آفادام که زیان و کفت یاد قربوب که جبوی کو ویجاری جی دنگاب دست ببینه این دو چه بکن؟ Yani şu beriya depremi jî evan her du partiya yani MHP û AX Parti de nekî bilga metenê yani nava Kurmanca de di dünya deyûkê de qediya di Türkiye de qediya heta di dünyayê de qediya yani ti insanek wî çaxa destê xwe deyne şer vicdana xwe vicdanî xeber de vî zihniyetê qebûl nake çünkü faşîzan zihniyetî heye tecrübe tu veka mı düşünmüş bir te milliyetçi her imkanı dedim peşinate be mal, be mülk, be mevki, be makam her tişti jwan insana re sefer betkin. İnsan ki düşünce xwe bêje, fikra xwe bêje, ew fikr û düşünce te tersê wan be ya te digirin ya dest din ser malê te ya ev ki devleti, organı devleti güç dimeşinin serte veya utici tedigrin te tedxin hefse. Yani zihniyet ki eva bu anda heye jibervi milleti Türkiye güç bir kayde vanzana. İca vi depremeci de ser dahat yani de seri de depremi de canı Xudaya خدا تعالی رحمه خلوان که او مایه سری وان ساق به فلاکت کی مزن هات سری وی مملکته دستنف ادمان چلو حی ساعت تم دهاله کی تجی کی چه نبو yani hin bejin AK Parti da salat kam tarxan bi vakir zrar zedetir bu per zedetir bu yani van insana wî çağa de seri de wî çağa ev zelzele çê bû hege müdahale bikirana înanca we hebe pir însanê xelas bûn yani 40,000 dora 43,000 însan dibêjin işte rahmet kirine yani em güzlemê xwe û sivîl toplum örgüta li van 10 wilayeta em gişar xeber din pir zêde ye yani müdahale nekirin yani besalaya ji insanı Türkiye vergi distinin deprem vergisi yani Kürt Kirmancı'nın in AK Parti xatabar binin xatayet AK Parti da salatı bine olsa zarar zede bine yani da AK Parti mefam nekir خطابار da salatı hükümet ve AK Parti bine serve zararı. Yani meze 20 sale ev iktidare yani de deste wan de biye. Hatta euro. Ev 20 sale jibona vi depremi titiştek nekirne. Afet evki kurmuş kirne. Afet yeci güz merve xwe xistine. علاقه با آفت تنه وان انسان خسته تمام يعني جبونا کی معاش کی جولا بستینه از ویجاری بحثا هوا بکم هگر و دستالات ورگرتین و که جهپایی یانجی ماسه شش آلی پرسک هات نوا ترکیه دا پرسا کرده چاره سری جرادوی سری دو زمانی ده که ملت ترسد بجن جهپایی جی رنگه چبو منه که مس آخفتن به فعلی بکردار هنده چه بکن بو پرسا کرد چونکی پرزگریک جیف سرماسه شش آلی هیا از دو فرا بحث بکن انا ام Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani deri şeş hep ayrı fikir yani yani muhafazakar milliyetçi işte hem sosyal demokratın tamam yani mesele vi altılı masayı jivi zalimtiye jivi zulme jibona xalas be van insana hatine ciki
ایجا ایمه جبونا ملت کرمانج پارتیا ما genel başkan ایمه کرمانجه genel başkan ایمه جدرسمیه جدرسمیه soruna vî memleketê soruna milletê Kurmanc pir bazane. Yani mebesteta Kılıçdaroğlu aslında Kurd değil prosaya Kurdî berçaf var bigire. Belê îca yani yaşamışı biye yani zane Dersim'e de işte Dersim isyanı işte dve derede insanı hayata wî ji destê wan girtine malê wan ji destê wan girtine û vî di bilgê de insanê milletê Kurmanc li eziyeta li ser wan ez Kurdî beres Abdullah bêjim yê asteng bel ser çareseriya pirsa Kurd bû nimûne tê bihezkirin ekşener dîsa astengiyel pêşiya çareseriya pirsa Kurd eger asteng bin dê bêne derê xistin Ana min gava dinego yani ev mase bi şeş ayrı fikir heye. Yani milliyetçi yani em tavuz nadın. Yani jibona de hakiye jibona bi hakiye jibona milleti Kurmanc bi serkeve çi hakkı milleti Kurmanc hebe çi özgürlüğü vi hebe em evya em teminata wanın. Em jibona ki milletê Kurmanc neqil ki dinê di vî nava vî erdê de di çar ewkê de yani di Sûriyeyê jî yani umuda milletê Sûrî jî umuda Kurmancê Iraqê jî İranê jî û Türkiye jî yani vî çar perçê jî umuda milletê Kurmanc biye Kemal Kılıçdaroğlu umuda Kurmancê vira mesela em dibînin یا ملتی جی اوا آخفتن و کردار یک بن تایبتی جی پشتی ورگرتنا دستالات ایدی آخفتن تایبتی جی بنا کردار برای عبدالله عتیق سروکی رای خسنا جاپی و دیاربکری این پواک راسته خوش دیاربکری دیار مادامین گلک سپاس و دخوازالی برید کندم کرد بی گلک سپاس